Blasilda and Christopher Abimor, Richard Paulo, Ray and Ricardo Giao, Jose and Yolanda UC, Kevin, Maria Angela and Lord Ken Daila, John Matthew Rivera, Fernan and Maria Cristina Clemente, Clyde Sen Benesa Santos, Joel and Maurice Malit, Virgilio David, Dante and Nida Makapagal. Paraking birthday ng Boy, Jose Boy Between, Farida Cervantes, Francisco Yuson. Paraking wedding anniversary, Vicente and Juanita Regala. Para ka rin makapasubaling kayadunan di Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Cherby and Irene Claire Sikat, Nina Ariane Sebastian, Neil Joshua Sikat, Rona Ordabe, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph Emilio and Ethan Dio Como, Mike Melody, Gabriel and Michael Young, Dewey and Irene Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Lisa Pineda, Martin and Jem Palo, Virginia Manugid, Aliana Marie, Anika May, John Alfred, April and Alfredo Cayanan Jr., Patrick Miguel Bisda, TJ Castro, Rufina and Natividad Ocampo, Bien Demar Trenato, Rita Ramos, Herminia Daag, Marlon Cachico, Divine Jo Marie Revedillo, Vicente and Juanita Regala, Marvin and Sharon Regala, James and Margie Sopin, Dave and Maricon Stewart, Brian and Marlene Litter, Paraking Malagwang Kapaldanandi, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Ines Gosum, Among Tony Dumawal, Jonathan Tayag, Ronald Dimalanta. Sige. Paraking Thanksgiving Mass ng Isabel de Ausen. Paraking kapayapan ding kaladwada di Angel Amparo, Felicidad Melanio, Paulino Patricia, Among Osegiao, Dr. Bienvenido, Antonio Florentino, Loretta, Pedro, Cirilio, Julio, Julia, Medalla, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr. and Jr., Valenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria Emerenciana, Marcial, Trinidad, Roberto, Merilda, Librada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George, George Torres, Antonio, Victor, Jerome, Maria, Julian, Simeon, Laureana, Felino, Salome, Jose Sr., Isabel, Gloria, Evangeline Aguas, Domingo, Brido, Jesus Tayag, Guillermo, Beatriz, Magdaleno, Severina, Andres, Clara, Caleb Lorenzo, Nicolas, Luming, Saring, Percy, Cora, Andrea, Francisco, Nicolas, Apollonia, Herminia, Pablo, Herminihilda, Victoria, Felipe, Maribic, Antonio, Perfecto, Elena, Orlando, Eduardo, Mercedes,
Royce, Maribel, Raimundo, Dionisia, Juana, Antonio, Alfonso, Tomas, Serapin, Rosalinda, Victoria, Marcelo, Mirna, Pablo, Justin, Ernie, Jimmy, Rapi Vista, Feliciano Sr. and Jr., Modesta, Erlinda, Corazon, Luis, Emmanuel, Ernesto, Alfonso, Medardo, Romel, Rosa, Abelardo Sr., Santiago, Roger, Iluminada, Narciso, Angel Gasa, Roque, Macaria, Gervasio, Teodora, Constancia, Ines, Aurelio, Jesus, Alejandro, Roel Soriano, Zenaida, Angelo Rodriguez, at ding maldang kaladwa ken purgatorio, lalong-lalo na latang ala ng makaganaka karela.
pansangini, taong mepili, kayang ewani, busal na ninyatu, ban kaya mo niya, kana papatutu, king kayang daya, mewas melinis, king kasalanan, at sablang dungis, sala ninyato, at kayang asih, yaning kayasan, yaning dikitan, dalen apari, dalen apari, pansangini, taong mepili, kayang kebani, usal na ninyatu, kan kaya mo niya, kana papatutu, me binyak tamut, me tekang belang, ban subling yek, panibayong yek, bietamong yeni, biaya para king Diyos, yaning kayasan, yaning dikitan, dalen apari, dalen apari, pansangini, taong mepili, kayang kewani, usal na ninyato, ang kaya mo niya, King lagyan ng ipampo ng anak, kampo ng Espiritu Santo, Amen. inginu manatili kaya kayo, At keka ang timurin, kapatad si Shantala rin kakatamong kasalanan, baan karapat dapat talang pagmasusyan, dating banal a misteryo. Kinong Jesus, ika ing mayap ming pastul, amidawon king biena, alang-alang king tao, kino pakalulu. Ginoo pakalulu. Yeso Kristo, linakad kang darapat mayap, pakayap ka ring tao, king sablanrang kapanamdaman. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Kinong Jesus, pag nasan mong ipayabot mi karingaliwa, intinggap ming alang bayad keka, kino pakalulu. Ginoo pakalulu. Malunos ka naman kay kami o Gino at patawaran mo ring sablaming kasalanan. Ulwan mo kami at pakayapan, tayran mo kami papunta king diye alanganga. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos sa pami, masaya kami king kasalpantayanan na pagmulanan ke kaming pamisan metong. Ating kamalayan kinging kaymutan niyang dalanan pamisagsagan. Paintulot mong ingke kang pagkalubag kapanayan, yang maging alang patanat ning sikanan. Papanatilyan mo kaming metong king lugudam itatak karing biyemi. At saupan mo keng mi biyabiyanting metong a pamilya king ebanghelyong papasyag mi. Iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Pamamasang iba't king libro ning Exodo. Miras la ring Israelita king desyerto ning Sinai at migkampula king lele ning bundok ning Sinai. Minukiat iya king bundok i Moises ban makikit king Dios. Minaus ya keya ing Gino iba't king bundok. At sinabi na keya, ing sabyana karing Israelita, ing anti kanini. Ikit yu nung nanu ing depat ku karing tao Ehipto, at nung makananu ra kayong dela keti. Antimo nung makananu na lang darala ning agila karing bagyus na, ring malutub na, at inuli ra kayo keti kanaku. Ngeni nung makiramdam kayo kanaku, keti at tupad king kanakong kasunduan, ikayo ring maging sarili kong balen. Kanakuya ing mabilog ayatu, dapot ikayo mong bukod ding taong pinili ko. Imbalen amita gulaling mong bukod kanako at sumuyo kanako bilang pari. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Itamu ing bulena, tupanan ing kawana. 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 Dalitanan me ing Ginoo o meto yatu. King mit mong tula samban niya. Lumapit ko kaya kambening masayang dalit. Itamu ing bulena, tupanan ing kawana. Itamu ing bulena, tupanan ing kawana.
kilalanan nyo, king Inginu, yaing Diyos. Ya ing linalang kaya katamo, at bandi na katamo. Itamo ing balayana, at tupang papastulana. Itamo ing balena, tupanan ing kawana. Itamo ing balena, tupanan ing kawana. Inginu mayapyo, alang kayangganan ing lugod na, at tapatya kapilan paman. Itamo ing balena, tupanan ing kawana. 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 Pamamasang iba't, king sulat ng San Pablo, Karingtao, Roma. Kanitang kasalukuyan tamong alang akarapat, king panahon at ildunan ning Diyos, meteyay Kristo, para karingtaong makasalanan. Emayan king ninuman, ing pay mateyang alang-alang, king metong ataong makatuliran. Mekad para king metong ataong mayap, ating bisang pay subo, agyang king kamatayan. Dapot meteyay Kristo para kaya kanamo, kanitang makasalanan tamo pa. At iti patunayan na king kaluguran na katamo ning Diyos. Antina ning malapit ta king Diyos king kapamilatan ning kamatayan ng Kristo. E kasi lalo tamong asisiguro, king ya iligtas na katamo, king kasbo na ning Diyos. Kanitang milabas, meging kasalang nakatamo ning Diyos. Dapot milapit tamo keya, king kapamilatan ning kamatayan na ning keyang anak. Ngening metanggap ta na king Diyos, lalo tamong ayasahan, ing miligtas tamo, king kapamilatan ning biyen ng Kristo. Aliwa mo yan, magsaya tamo king Diyos, king kapamilatan ning ginutamong Jesucristo, uling kapamilatan na meging kakaluguran na katamo ning Diyos. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, Malapit ni ing kayarihan ng Diyos. Sisyan nyo nala at painggulutan din kaya kayong kasalanan at maniwala kayo king mayap abalita.
Inginu manatili kay kayo. At keka antimurin. Pamamasa king Maya pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. King panahon na ito, panakit ng Jesus karing kekaldan, kay lunusa nala, uling maliligaligla at erabalo ingdap tanda. Ang tilawaring tupang alang pastul. Inya nga na karing alagad, dakal pintutu ing palutan, dapat ditaklamo ring papalot. Uli na nita ipanalangin niyo king makibandi, king palutan, king paralayang talapagobrang tumipon, king kayang pupol. Inaos na lang Jesus, mitipon arapana, ring labi ng aduang alagad, at pigkaluba na lang kayo pa yan, makapanabi karing marok kay Espiritu, at pakayap king sablang sakit at kapanamdaman. Deti ilaring lagyura, ding labing aduang apostol. Muna, Simon amayayawos Pedro, y Andres akapatad na, Santiago at Juan akapatad na, ding anak ng Zebedeo, Felipe at Bartolome, Tomas at Mateo at alapan niyang Elbuis, Santiago ay anak ng Alfeo at Tadeo, Simon ay aktivista, at Judas Iscariote, ing migtaksil kang Jesus. Tinubod na lang Jesus kambening panabili ng antikanini. Kayo lulob king teritoryo ring pagano, ni kayo lulob king sasakupan ning Samaria. Nunemunta kayo karing tupan ng Melili ning Balen ning Israel. King pamaglakad yu, ipanaral yu, king impamagari ning Diyos malapit na. Pakayapan nyo la ring masakit. Pasublian nyo lang miye ring mete. Pakayapan nyo la ring leproswan. Panabi nyo la ring demonyo. Alang bayad yung tinggap, inya alang bayad yun namang ipagkalu. Ing mayap ng balita ning kekatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayapayabak po kay kayungan. Kamusta kayo po? Mayap po. Anya pong 2020, mag-start po in lockdown. March 15, nung ako po magkamali. Uli na ning pandemya. At tatandanan ko po, March 15, kami luluwal kepa, uling magnobena kaming San Jose. Ating kami po kasing baryo, itang Tenejero, in Patronda, San Jose. Ang gaging piyesta, panay dakal tao. Kamnamwe kami mga sukol. Pero after na nita, talagang nila kami luluwal. Magkabanda pong April, itang metong ming baryo, retang pastoral officers ni, ka-chat na ako. Ngara, Among, mayroon na pong dumadaing dito sa amin, sa baryo. Ngara, wala pa bang tumutulong sa inyo dyan? No? Wala pa bang ibinibigay? No? Among, wala pa po. Kami po, manintong kaming bagya-bagya. Anya pong kadwa, dadaing no na naman. Sabi ko, hintay muna. May kinokontak pa ako. Then katlo, di na ingno na naman, ala na akong nakarapat. Inggewa ko po, akitnan ko la rening treasurer. Bawat chapel. Pag-submit ko lang financial report. Niya maulagay po yung financial report. Pag-submit ko la, dinawi ko nung ninorenda ka la pondo. At ikit ko la rening pondo, sabi ko, PPC, magbigay kayo ng 50,000. Mangga, magbigay kayo ng 20,000.
Santo Niño, magbigay kayo ng 20,000. San Roque, magbigay kayo ng 30,000. Dalayap, magbigay kayo ng 10,000. Kap na mo ilang magreklamo. Mga nalang magreklamo, itang chat ko, neka ba? Mag-explain ko bakit. Nanan mo pinaman din pera, nung rengke kang parokyano, magkasakit la. Kinontak niya naman po yung sakop. Naimunta kami king Apong Mama Kalulu Shrine. For 4 weeks, makapamili kami pong relief goods. Lalong-lalo na karening mangailangan. Detang ingobrado, tricycle driver, oning ela pumilwal. Ela pumilwal. At yung pong metong kaya, beking kumbento, kaya na kanya nga na, among, napakarami pong nagmamalasakit ngayong pandemya. Sana po palaging pandemya para lumitaw talaga yung pagmamalasakit na may liko po. Ayun rin pandemya, le. Pero lintoya po, itang metong amaulagang burina ni nga pong Ginoo. Nanay ita, itang ating kang malasakit kareng mangailangan. Itang ating kang malasakit kareng mangailangan. Uling king ebanghelyo, o yan po. Ing pepakit na ng Ginoo. Nga na po, ng ebanghelyo ng San Mateo. King panahon na ito, panakit ng Jesus karing kekaldan, kelunusa nala, uling maliligaligla, at erabalo ing daptanda, ang tilawaring tupang alang pastol. Ikit na la, kelunusa nala. Pero men atili, ketamong ikit na ning Ginoo, mo men atili, ketang kelunusa nala ning Ginoo. Nune, inagkat nala, rening kayang alagad, peke sabya nala. At naning sabi na karening alagad, pangadiyo. Pangadiyo na magpadalayang talapagobra, ing makibandi, ing palutan. Pangadiyo na magdalayang talapagobra, ing makibandi, king palutan. Ninurening talapagobra. Nung ninong sumaup, karening taong ikit na ng Ginoo. Nangyari ning alagad na dinina na lang upaya. Bang kanita makapanabi. Marok kaya espiritu, pakayapan ding masakit, pasubyan ding niye. O tinggewana ning Ginoo. Injaburina ning apong Ginoo, ing malasakit. Ngayon po kalugran kong kapatad, nung dining alagad, mga dila na sana magpadalayang talapagobra, ing makibandi king pupol, makibat ya kaya ing talapagobra? Makibat ya kaya ning makibandi? Palagay po makibat ya. Opo, potapong, 5:30, ing metong karing tubod na ring Diyos. Mag-Thanksgiving Mass siya kaya ni. Yamong Christian. Kaya ni King Archdiocese at lulang bayong pari. Asagot na ning Diyos. Bahan magobra. King kayang palutan. So makibat iya. Makibat iya. At alimo po, pari. Alimo po, pari. Lanya po yung mumunang pamamasa, iba't king libro ng Exodo nga na, kanakuya ing mabilog, ayato, dapat ikayo mong bukod ding tawang pinili ko. Ing balen, amita gulaling mong bukod kanako at sumuyo kanako bilang pari. Ikami mo? Ali, agyang pong ikayo? Ulingan niyang mga binyag tamo, kanino tamo makiyagom? King pangahari, king pangapari, at pangapropeta na ning Ginoo tamo, Yesu Cristo. Pari kayo naman, sacramentally. Kanya po, lawing yung siping niyo.
Yapining sagot na ning hapong Ginoo amagobra king palutan. Ikatamongan. Ikatamongan. Balikan kaya po itang sinabi na ning anak. Among, karakal po magmalasakit ngayon pandemya. Sana po, pandemya palagi. Bisa kayo po. Ali. So, in pamagmalasakit sana, ali mo po tang oras na ning kasakitan. Nuneking aldol dong pami biye-biye mo, luntoya ining malasakit. Luntoya in pamanantabe. Luntoya in ganaka. King balang netong kay katamo. Uling in Diyos, magmalasakit ya king tao. Emo material abagi. Nune agyang in Biena, dinawo na uling kalugurane ing tao. Burineng may pakayap ing tao. Alimo king sakit na, nune patina king kasalanan. Inya dinawo ne ing Biena para king tao. Inya kaluguran kong kapatad, ngayon nga do iti, kaganakantala naman din tatang. Therefore, tubod na la, ni ngapong Ginoo. Tubod na la, sagot na la, ni ngapong Ginoo, na maging talapag-gobra, king palutan. Magobra ala po rin kay katamong tatamo. Tulo. Magobra ko po. Okay. Awa na. Atin lang kainan, atin lang panugaling minsan tamo po rin, pero magobrala. Gugusal la para king pamilyada. Inyayabe tala po karing kay katamong panalangin, din kay katamong tatang. At sana, ila, maging larawan nila ng Diyos ipa, king pamanantabe, king karelang pamilya. Numakananong in Diyos, antabayanan nila ring tao, pagmalasakitan nila ring tao. Amen. Ipasyag tayong kay katamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang may payang tutu, nilang King Banu at Yato, at kang Yeso Kristo ang anakabugto nga ginuta mo. Pangagdiking upaya ni Banal na Espiritu, mibayad kang Santa Maria ang Birhen, dinasalam ng upayang Poncio Pilato, mipako yung krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlongaldo, sinubriyang mebye, pepetas siya banua, makaluklok, wala ng Diyos, sigpang may payang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, banmukum ka rin mabiyang pon nga mate. Sasalpantaya ko, kin Banal na Espiritu, kin Santa Iglesia Katolika, kin pamisa makding santo, kin pangapatao da rin kasalanan, kin pangasobrilang miering mete, at king be alanangga. Amen. manalangin tamo king ginutang Yesu Kristo, ban kayabe na, makapakirame tamo ka ring tao, at apakayap ding sugat da king upaya ng Diyos. Na tamo pong manalangin, kinukat man mo kami king kekang pakalolo. Gino, katman mo kami, king kekang pakalulo. Bandin taong kaswan ng Espiritu ng Diyos, ela masiralob ken pamangalbag daring Ginong Yesus, ipayabot mo karing pamuntok ning pamulitiko, ing kamalayan na dakal, la karing kalulo ning klipunan, ding alantok nangan, ding takas karing sarilang karinan, ding alang kapanintunan, ding papayimburisan da ring karelang pengari at asawa, manalangin taking Ginong. Gino, katman mo kami, king kekang pakalulo. Ginong Yesus, balikdan mong mit mong lunos, ding talasal pantaya mong alang pastol, ban manimula karela, ding parokyang alampari, o sa patapangalingap, ding siralob, at pastol, ako lang na masabal, manalangin taking Ginong. Gino, katman mo kami, king kekang pakalulo.
Ginoong Hesus, ipayabot mong lawan milang mit mong lunas din kayanakan, aalang kaparasan o alang manantabe, ding matuwang malungkot king karelang pamagdili-dili, ding sirang pamilya at ding miyabe king ematampang pamiyasawa, manalangin takin Ginoo. Ginoo, katman mo kami, kingkekang pakalulu. Ginoong Hesus, balikdan mong mit mong lunas din kaya kaming komunidad, pisan metungan mo la, bustan mong tanggapan doring mikamali at matularang lingapan ding sabla. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, katman mo kami, kingkekang pakalulu. O Jesus, mayap ming pastul, kapamilataning kekang alang bayad akalam, meging tutukang mayap ke kami. Ipayabot mong ayapusan mi, itinggan ka at kayapan ka rin sablang taong mangailangan. Panimunan mo kami, O Ginoo, ngenit kapilanman. Amen.
Manalangin kayo, kapatid, paning kanakot kay kayong daon maging katanggap-tanggap la. Arapaning Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan sana ning ginuit tindaon karing gamat mo, kay kapurit kaligaya ning kayang lagyo, kay katamang kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. O ginuming mapamakalulu, kaniting tinapi at halag, pagkaluban mo keng pamanganing katawan at kaladwa, ibayo na sana niting Eukaristiya, ingke kaming sikanan at layon yata ding kalusugan ding kaisipan mit katawan, itinganadwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Inginu manatiliya kaya kayo, At keka antimorin, yat nayo rin pusuyo. makayat nanaw king Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo, adios samo. iti karapat dapat at matulid, Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan na kang parati, at numan ka rin o ipa, Diyos king alangang at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Kapamilatan ng kayang krus at pamanyubling medye, kinabos na kami king kasalanan at kamatayan. Inaos na kami king kekang ligaya, ag ginawa ke kami, metong alahing pinili, suging saserdosyo, banal abalayan, balen ay niwi. Luman ka rin, papasyag mi, ing mayupaya mong dapat, uling inaos mo kami, iba't king karalumduman, ban miras king sarili mong makapagmulalang sala. Uli nito, kamering sablang koro, ring anghel karin manwa, daralit mi ing kekang ligaya, lain makyabe kami kingalang tuknang dang pamamye kapurian keka, at naming ang kakanta. Sa taasan, Hosanna, Hosanna, ipagkat sa taasan. Tunay kaping banal o ipa, iking panibataning sablang kabanalan. Uli nito, pagparalampuming, pabanalan mo sa retingain king Espiritu mo, baan para kaya kami, maging katawan at tayan nala, ning ginuming Yesu Kristo. Bayang mirawon ko sang loob king pamaylas at kamatayan, kinwane ing tinape, at pepasalamat yakeka, piraso ne, at binyene karing kayang disipulo at nana. Tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti ang kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan kinwaning kalis. Pasibayang pepasalamat keka. At binyening kalis karing kayang disipulo nga na. Tanggapan iti ikongan minumko kaniti. Iti ang kalis ning kanakong daya.
Ingdaya ning bayu at alanganggang tipan, ambibubu para ke kayo at para ka ring sablang tao. Ban kita mi patawaran la ring kasalanan. Daptan yu iti, king kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Cristo metea, i Cristo media, i Cristo mavio Inyang eni gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraon mi yakeka iting tinape ning biye, at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad harapan mo, at sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king ikamingan sanang may sulo-sulo, king katawan at dayan Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Kanakan me, o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, king mabilog ayato, ban mi ganap ya king lugod. Kambe ng Francisco, ake kaming Papa, Florentino, ke kaming Arsobispo, Pasiano, ke kaming Arsobispo Emerito, ding sablang pari, diakono at magpari, ating mabilog mong balayan, ay natbus ning ke kang anak. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at manenay ang subling niya, ating sablang may yangon na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Makaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kayabe ng Maria, imbirhen induning Diyos. Kami ng San Jose, ingkayang malugod at banal ay esposo. Ringwan ay apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kaya kabaning panahon. Puryandakat paligayan, kapamilatanang Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipangmayupayang totoo, kagum ning Espiritong banal, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alangang ka. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. King mit mong kapanaligan at lugod king ipa, idalitayang ngeni nga manong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Kayarian mo, ipaming pangingatan,
kasalanan. Amin. Emukay pa'y sa aking tukso. Emukay sa aking tukso. Ngunit ikabas king manok. Ingano, ipahingat Ikabos mo kami o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Banking kasawpaning kekang pakalulu, parati kang mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong ke kaming talapangagos. Uling keka, ing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Yesu Kristo was sinabi karing kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko badye ko kaya kayo. Hemos sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kekang iglesia, at pamayapan may ang pambilugan agpangking kaburian mo. Ikang mabibiat magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapaan ing ginuman atili sa kapilanman kaya kayo. At keka, antimorin. Pakitangin ing misasan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayo man. Cordero ni Diyos, ikang kilala ko, ikasalanan niya kasalanan niya kami, Nyoing kordero ning Dios, nyoing milalako king kasalanan ning yatu, nuan laring mayayawos king apunan ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap keka, dapat ikasming amano mo, humayap na ako.
salpantaya tanggap kinaman mong daranayo, biniyagan niyo kinipawanak at espiritura, tigsablang inutos ko karela, ituruyo na. Grande ti tu paranala. Manalangin tamo. Oy paming malugod, matupad sana king kekang Santa Iglesia ing pamisan metong, at kapayapan na ipawagana niting Eucharistia. Iti adwan mi, kapamilatan ng Kristong Ginoomi. Loklok ko po sa amin. Maya payoras po, pakamala na kabalin at kaparokya. Mumuna, atinta mo pong special collection kaniting third Sunday ning bulan para karing kayanakan. 70% of collection Miras King Archdiocesan Commission of Youth Ministry, 30% of collection Miras King Episcopal Commission of Youth Ministry. Dakal pong salamat kareng duduwang iyong kasaupan, karing kaya katamong kayanakan at karing taong mas mangailangan king kaya katamong parokya, arkidiocese, bansa at karing aliwang dake ning yato. Kadwa po, kakatok tamo pa rin po karing kaya kayong mangaya pa puso, banso suportan at saupan ing pamaglarin at pamag-upgrade king kaya katamong media equipments para king live streaming at documentation din kaya katamo pong misa at kapag masusyan. Mangailangan tamo pong 100 to 150,000 banmas ayabot tala rin kaya katamong kapatid, masakit, makatwa at makalaot. Katlo po, pota po 5 p.m. Domingo ngeni po, keti po pisamban, ing misang kapasalamatan ng Reverend Father Christian Ray de Dios Kayanan, metong tamo pong kabalen apari keti Betis, tao Santo Ursula, amiordinan inyang milabasang June 12,
Abe-abe tamo pong pasalamat king Diyos, king kalam ning kasuywan, king pangapari, pota pong 5 p.m. Kapat po, panupaya yu po, uling makabakasyon niya po yamong diyan, kaybat ng may sakit, inyang milabasan ng anibersaryo, ang ganyening Domingo. Abayan tayo po king misa ng kapasalamatan, king mumunang anibersaryo na king pangapari, at pangatalaga keti kaya katamong parokya, anting parochial vicar king Tuto King Domingo, June 25, 2023, 5:30 p.m. Ngeni po, pakiramdaman tayo po in monthly Paris Financial Report, iba't king kaya katamong Paris Finance Council. Dakal pong salamat, ingat po at mipapangadi. Reverend Father Gian P. Sagum, Parochial Vicar. Magrasya nga bak po kay katamongan. O ini po yung kay katamong monthly financial report for the month of May 2023. Deni po rin kay katamong cash receipts. Mass intentions, 60,240. Mass collections, 207,270. Baptisms, 64,100. Weddings, 85,000. Canonical documents, deni po ring baptismal, confirmation, and marriage certificates, 5,400. Marriage bonds, 1,000. Pilgrim's fees, 8,360. Deni naman po din kaya katamong funds held in trust, donations for church projects, 25,500. Donations for mass media, 35,000. Donations for youth outreach program, 10,000. Then pong second collection tamo, 22,716 and 25 centavos. Then pong payables tamo, SSS, PhilHealth, ang pong pag-ibig, 3,990. So in total collections tapo for general fund is 431,370. Funds held in trust is 97,206 and 25 centavos. So a total of 528,576 and 25 centavos. Oreni naman po rin kaya katamong cash disbursements or expenses. Stipend and stall fees, 51,000. Salaries, allowances, and wages, 118,792. Medicines, 1,533. Food, 19,903. Electricity, 32,638 and 19 centavos. Water, 1,368 and 73 centavos. Telecommunications, 1,436 and 50 centavos. Liturgical and paraphernalia, 5,974. Office supplies, 2,359. Other supplies, 10,687. Transportation, 503. Gasoline and oil, 4,000. Repair and maintenance, 21,015 pesos. Security services, 32,000. Other disbursement, 85 pesos. Water system, 89,849. Yapin po initang pelitan tamong jetmatic, ang po po ring pipe laying keni pong pisamban ang gapukita para makapanugtog la pong tanaman. So all in all, in cash disbursement po king general fund is 393,144 and 2 centavos.
Remit mo rin po karang discretionary funds. Share na po din kay katamong Paris Priest, 116,476.80 pesos. So a total of 509,620.82 centavos. In pong remaining impong balance na ning cash receipts over disbursements is 38,225.98 centavos to be shared 50-50 po keng Paris funds ang po keng Paris Priest at 19,112.99 pesos la po. O ini po yung status na ning katamong Paris funds for the month of May. Beginning balance po, 241,903.14 pesos. Plus po itang share this month, 19,112.99 pesos. So a total of 261,016 pesos and 13 centavos. For the discretionary funds, balance po niyang April, 155,401.55 centavos. Share na po this month, 19,112.99 centavos. So a total of 174,514.54. May kapag-remita na pong 116,476.80 centavos. So in balance na pa po, 58,037.74. Yung kaya katamo pong fund held in trust, total na po 294,370. To be remitted la po, o may remit no po yan in June that ang second collection. Then pong status of funds po, karang mayaliwang funds na po ning Pisamban, ilapin po din General Fund, 812,382.08 centavos. Cemetery, 389,359.40 centavos. BUB, 343,424.48 centavos. Vocation, 145,703.66 centavos. Cordero, 131,133.88 centavos. Heritage Foundation, 360,623.40 centavos. Arcas, Santiago Apostol Paris, 234,574.85 centavos. Trust Fund, 3,378,495.60 centavos. Sanctuario de Santiago Columbarium, 3,162,632.35 centavos. Christ the King Service for Outreach Program, 46,000. Dakal-dakal pong salamat keng patuloy pong pamanyaw pa magsuporta keng katamong Paris. Salamat po. Talakad la po rin kakatamong pengaring lalaki pa. Pangadita na pa po. O kaya pumunta na kayo po kening harapan, bendisyonan na kayo. Kenny po Betis, mapanyimbala po rin tatang na. Opo, pila na ako Sunday magmisa Kenny. Opo. Manalangin tamo. Oryo sa ipami, king kabyas na ng panlugod mo, lelangan mo ing sabla at antabayanan me ing balayan mo.
Baliktan mo lang mit mong ganaka ding sablang tatang. Bendisyonan mo la kambe ning upaya at kalam ning espiritu mo. Panmipasik na la, king kayaw sanda antimong kristyanong tatang, at manano na sanang sunlag ing alimbawa ning kasalpantayanan at lugod da. Ipagkalob mo ing parangalan da lang parati ring anak da, kambe ning espiritu ning malalam a kagalangan. Luguran dala sanang mitmong katapatan at kambe ning malambis a lugod ding asawa ra. Maging pialimbawanan la sana ning integridad king lipunan mingeni, at maging talapagobra na la ning kayarian mo ning katutuan, katuliran at lugod. Ing halimbawa ng San Jose, ing talaying at ning banala familia, ya sanang maging inspirasyon da king Aldol-Dobie ning lugod asusuyo. Ipagkalumoy ti, king kapamilatanang Kristong Ginome. Amen. Hindi mo tahu, tutong mayulaga, lukod na ning tatang, minantabe ka, lukod mo tatang, matibe masikon, lukod ning Diyos, banwa ke katakman ko, ke kayang higit ko. Lugod ning Diyos, banwa ke katakman ko, ke kayang higit ko. Happy Father's Day po. Palakpakan tala po rin kay katamong pengaring lana. Thank you po. Talakad kayo po. Inginu manatiliya kaya kayo, At keka, antimurin. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ingipa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Umena kayo king kapayapan at lugod ng Kristo. Salamat, King George. Kaya payabak po kaya kayo nga.